for na 2TV the C show ayana ekoso mobekaya that was 2020 afi etwemu exposes ahodo na efiri mu de ebaye na me no wo ekasa the host our gina the C show ano Kwaku Anan waba making some wild allegations be de afa Bishop Daniel Obinim ehun mama nim say expose yi start ye de ne asofo de wo mu din ebedi twi ewo mayimu ye mu the likes of Nigerism Bishop Daniel Obinim na akwa Isaac any asofo dudu na mama born again bebe keka ensem bi ene chese Manase world changer ene nkofo wo mo ekeka wo mo nyina bestina si show yi eso ewo bobo asofo wo mo ni wo mo di eye eduma ni o ma wo mo eye nisuma se ne de ekeka na nka COVID-19 nu emu no ye hu no ye se fe bedrum rebi na se ni o ma wo mo eka no abre eye ase kakane suso ye besi afi 2021 yi emu na ye wura eye majibusu mi yi emu de cheso ma yo maden se o mesa ka wo mu bi with exposes no esan se asofo no still na anu womo enyoma womo no womo enjaye na Kwaku Anan ede nsem no etu edwan na tese sei o masan ede anase wasan so ede nani esi International Gospel Church software wo ye papa Bishop Daniel Obinim so na no joada womo ehwu a womo and o make so many allegations ede ever Bishop Daniel Obinim ehun na ebusuan forward nsem no etu dwan wo twemu ese from 2018 ebebesi 2021 edie nipa ewuwo ewo Bishop Daniel Obinim asori dem honum de esewani ensese ye kan ede ejo ni nyina ni program or organize ya watu ni din black and white program dan wo mo aim enese wo mo de air drive away evil spirit of death ede free wo mo asori on now to the moment obeye program no ewie bia no wo bi ewo mo that was 2018 to 2019 wo chema na chese ne associate pastor Ernest ne yire ewu mysteriously ajese wodwen one na won tiase anumu ema de oye ne yire ne bridesmaid no Obinim esa hyehye aware de ma associate pastor no Ernest no man esa eware ne yire awafiri mu no ne bridesmaid achese wo mo no wo asore ehonu mu a ebie mu nsusu 2020 nsusu program wo ye eno ene de ye maame a ne din ede Juliana ama ewu ko mo beka ye de ne nsem bebeto abonti ana chese ono nsusu ne associate pastor ede Emma Akosombo wono nsusu odi efrim ena 2021 nsusu ede abusuafo mbeka ya me de baba sumu ni program na wo ye February ni mu wo mai wo nyina hye tuntum no sa program no according to Kwaku Anan no chima wo wie 2021 program we ewie ya ena ne osha ne din nsusu ede akos wono nsusu eto anananom ewo ensia edo na no no di ejina so kasem wo mo be wu ni nyina nsusu wo mo ewu wie afi na asem woni abusua no akwakwa nya ntokwa bi ewo funu no na eno anu na ne wo nsi eye na se na dese wapu efunu no anase wapu ebunu no ede ama abusuafo so wo mo ensi wo ma de nya de se obesi wo no no na just wo de ensam tu edwa echemu ese we nyina enyekwa na enoma efirimu eba na se bibi ewo eye emu na abusia man koti Kwaku Anan nsam a wo de etu dwane ba yebeto aso. That program is to drive away evil spirits and spirit of death from any person. So it means who na sorry wa. Sa program omobia de ne hu hyem bi no se sa abre no. Ena ye de sa program ne etutu ana ye de pam owuo honhom. Eni honhom a wo mo ese nipa ye de drive them away. Say no bi ni ma ka kire na sorry man. Now listen. From 2018 to 2029 to 2019. Shortly after that program na ya to Nidin Venezia all black and white. Obinim associate pastor I friend Ernest ewi mysteriously. Ne yire Ernest na associate pastor Ernest wo ha beka chere me se meboa ne yire ewu mysteriously right after that program. And I'll tell you what, nipa nso mu wuye ni na nso ye nkrofo mo ye very close to him. Ernest the associate pastor wife died mysteriously. And ye de ni maid of honor ye de ma Ernest so on worry. Nti mu amu asoro ho amu nim no me ka secret na kire mo. Ernest worry ni maid of honor.
obi nim na man ware no maid of honor nankasa no obi nim so any maid of honor no so womo so ewo a lot of initiations bebree now yenko yenimu e obi nim. Now in the year 2020, shortly after the program called All Black and White, his residence pastor, your friend Juliana Ama Ewuku, also known as Oyam Bonsu, also died mysteriously. Ono no residence pastor Ewa Kosombo also died mysteriously. Nina, right after program now all you know, mu amuko obi ni maso tie mi ye, wo wi a wo pa kọ, I don't care. Emfa me ho. Wo mo be fa asɛmpa na ya asɛm ne yefo no, mo be nya nkwa. Na wo a wamfa na me dem na memfa yo, but we will inform people. Nina so say wo ina so no, esisi right after that program. 2020 dey me dey amount. Do owu ye no, another associate pastor. Your friend no, why Oyam Bonsu, your friend Juliana Ama Ewuku. In 2021, and also shortly after this same program, All Black and White, 2021, a lady by name Akos, who is one of the leading ushers, I have all their pictures there, but main for pictures need to be in there. Sama Aminewu, she's a very pretty, beautiful woman. Wewu, Akos, or your usher, or leading usher, Obini Masoro, Wewu. So the question you should be asking Obinim, Muamu saw them and say, Papa, what say what your buff for? Or buff for one tabai, Utu na one quadje. I don't know Obinim, what to me, yes, our program, no, we are shortly after the program. All these people are dying. Is Obinim right or you're fake? Or you're fake? Now, our intelligence has it that all the above persons here funerals were done quietly. And sometimes Obinim has to battle with the family members of these deceased. To some extent, a drew baby and if you know or they are soldier for now or do my baby good friend and I say just to scatter everything because of pursue keep it sad quietly. No be say a dear no be him and I was a woni now. Of course ya we intelligent has this a nikunu etam body no e de ne brɛ o say nyane no e de asɛm na esi ye obi nim wo de ne kɔ hyɛ dem wotimi nyane no enipa amugu obi nim asɔre minimu ade ha mo na minim de yɛ mo but obi ka asɛm mi kyerɛ me weekend osi kwaku asɛm ne de mo ka o na munim nyoma bi a ɛkɔ so a enchantment bi a yetimi yet to the extent say enipa no be wura so dem na hwe obi te say Niger Gezi ne nya nkoma de ni bi ni say ɔso ɔfa nsuo na waka nche gusu no wato or say every human being bia that can be of thirsty of water and no na che say a means of say nipa mra na sorry hey na maza usunsum nya den de na wo asem bo no po but masem ni say usunsum nya den usunsum nya den wankasa ukra nkwaje no e wo wunsem mami nyi pictures ni bi nkyere na hwe de osof we or de ye enipa we e wo na sorry na abusuafo nsem way and the host of Netu TV the C show wodi etu ejanas allegations we and our level ede etiam papa Bishop Daniel Obinima chese who say we krampo de eye enkitum. This is just the beginning na ya hyasempo and wo mo ene no enya no na one kan hu say the omo de year na last year ne de na chese this year de ebeye buburu jam na dodo na abusa say ho eden ya na Bishop Daniel Obinim why ye na tufo ene ye honorable Kennedy Japan na for nunti womo estati womo allegations awono ena womo edinani esi eye ne so adane da womo eka ne ensem achese dodo na ebusa eye sa ensemfo we edi afi wono na ebusuafo na so
se eyam pose no ma bi say ekoso na se mo wo evidence and se mo wo prove e kire se de ekoso yi papa yi wono a na eye de na ehu nya se TV so mo no wo mo ememe kan wo ne se ene wo mo fa nko eye police fo akache na ne court crampo na wo mo be frɛ no e wo ho no na ne wa baba be yi ne ho anu wa baba be so ba wo mo de na ebebetina pinsi so amansan aba fontentan so obi a enhwe na wo mo huru ne ntuma gufi e wo eye abonten eye ne kwan so a enu no anan se wanye obi ho ase wanye obi nipa ne ho proof se ni se na nipa ne eye TV so mom ene yetina eka eye asem no anan se ye de kwa aposufo akache anan se eye court ekokochem se o nipa asumesime hu se wo ye nyoma bi e wo sumase kunkum nkrofo eje nkrofo nyoma anan se wo bo nkrofo apo nti enya homom ene wo se wonfa enko eno amachese dudu na ehu ni se de bi eye nungwase bi ena wo mo epe bishop dan obinim egu eye nanimu ase se de be yam na asore ene ne nsore ma no ebetimi eja na asore ekwo se de be ya chese asore no ebeto eye baha anase obia enko piemu ewa asore de mo no na ne ampa de dudu na eka se wo mfiri nyame no nkode bana chese nka abam ede amom na so se wo pese wungu oye obi anim ase wo mbre nipa na wo ma nja ni nyam djuma ekwan we nso ena ye fa so eye sa ade na de eye na two form de eba abonten expose no all those say dodo na susu se eye ede na so how wo mo de ensem no beto abonten eka eye ensem no eye ne kwan so a eno no ana de eye ye papa kwaku ananda beto eje na wo so betimi aka de afahofo adwenche no beto dwa e wo tuma gh comment section na ebiom so like videos na share e wo all the social media platform so ekwiskapa enemy dasene yebesan edi ehia ebima